第28回目の日本語で頑張るのです。いや、見てください。素晴らしい面々。今日は、新木高専に、佐藤先生と私2人やってきました。はい。いや、こんなにたくさんの先生が、いや、でも出迎えてくれるとは思わなかった。ちょっと緊張してますよね。そうですね。では、せっかくなので、自己紹介をよろしくお願いします。新木高専の、日本語の教師、およげると申します。よろしくお願いします。歌のりと申します。よろしくお願いします。松屋と申します。よろしくお願いします。豚尾さんと言います。よろしくお願いします。アリアンチノブと申します。よろしくお願いします。もう一人スペシャリスト。科学美術大学の牧と申します。よろしくお願いします。では先生たちよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は新木高専の先生方が素晴らしい実験をしてくれるということで、もう楽しみですよね。なんか普段と違う実験になるようなね。本当ですね。専門の学校の先生たちがやってくれるので、じゃあお願いします。お願いします。じゃあブダバサル先生、どういう実験を今日はしてくれるんですか？電気をつけます。電気はついてますよ。ちっちゃい電気を学校の授業の1年生、うちの1年生の生徒たちはこういうふうに面白く、電気をつけたり、この道具を使ってやってます。자, 한번 좀 더 어떤 хэлхээ цахилгааны хэлхээ үүсгэх тоглоом гэх юм да. Бараг тоглоом шиг энэ тэр цаана хийж байгаа эдгээрийг ашиглаад олон янзын хэлхээ үүсгэнэ. Би миний хувьд болохоор заасан ганцхан ихний хэлхээгээ та бүхэнд асааж үзүүлье. За, тэр нэгдүгээр курс манай нэгдүгээр курсын болохоор ерөнхийдөө энийг багш нарын хичээлдээ ашигладаг байгаа юм тоглоом гэх юм уу, тоглоом шиг цахилгааны хичээл юм да. За энийг ингэж л зааж өгсөн шүү дээ. За энэ болохоор нэг асуудаг юм шүү. Switch. Энэ болохоор батарей том үүсгэж байгаа юм байна. Энэ 2 номертой, бүгдээр ингэ номертой. Энэ болохоор 3 номертой. Бас холбогч юм, дандаа холбогч. Тэгээд энэ болохоор гэрэл асуудаг лампных юм байна. За ингэж нэг гээд батарей. Яа, хоёр батарей. За хоёр батарей гээд тэгээд асах хэрэгтэй ба. За, ламп. За, одоо гэлээ нэ. なんか仕組みが分かった。流れていくね。下のスイッチとランプをつなげればいいですね。ここはどうして手で押したらビッとくるんじゃない？одоо асах хэрэгтэй. 大丈夫ですか？Тэгээд энэ зүгээр хамгийн энгийн одоо юу байгаа энэ тавцсан панел гэдэг юм уу? Энэ дээр саяны маш том олон юмнуудыг олон хэлхий гэх юм. Энийг бас компьютерийн програм ашиглаж манай хүмүүст ордог цахилгааны багш нар маань тэрэн дээр хичээлээр бас жоо суужсэн болохоор гадарлаад юм л та. Тэр болохоор бас яг энэ шиг бүх юм ингээд тоглоом шиг хажуудаас орж ирэл залгаад байдаг. За яа. За тэгэхээр бүгд багш нар сая өөрийнхөө хэмжээнд нэг хамгийн энгийн гэрэл асуултыг та бүхэнд үзүүллээ. Тэгээ манай сургуульд болохоор цахилгааны инженер, барилгын дэвтэж, хим, механикийн инженер, олон инженерүүд байгаа. Инженерийн хичээлүүд авдаг. Тэгээд энэ нь зүгээр анхны жишээ гэх юм уу. Тэгээд химийн бас гоё туршилтууд маш их хийдэг. Энэ бүх
салбарууд гой туршилтууд хийдэг байгаа. Тэгээд манай сургуульд хэрвээ орж ирэх юм бол эдгээртэй танилцаж суралцах бүрэн боломжтой шүү гэдгийг бас хэлье. Манай эсэл бас явагдаж байгаа. Монгол語でいい匂い。これは何ですか？これは何ですか？これは回るんですか？多分回るんじゃないですか。全部つながってますから。スイッチオン。ゼロから10になりました。これはアンペアでした。アンペアなんですかね。なんだろう。実験大成功ですね。発災にできるようになってんだ。すごい。でも安全ななんかなんていうの競技？全然ビリビリとか来ないし。安全でいいですよね。見た時はすごく難しそうでしたけど、なんか筆先生にこうやって組み立てて、みんなで一緒に組み立ててもらって、すごい音が出たりとかして。本当ですね。他にもたくさんなんかプロペラがあったりとか、いろんなものがあったから、そういうのも見たいですね。いいですね。新モンゴル高専に入ったら見られるんですよね。勉強できるんですよね。こういうのが楽しく。学生は自分たちでこれ作ったりもスマホできるって話でしょ。そうですね。それがすごいな。私たちもコロナ禍だったら入りたかったですね。どうもありがとうございました。За тэгэхээр манай сая бол жижигхэн туршилтын өдөр чатаятан үргэлээ өөр зөндөө сонирхолтой туршилтууд та бүхэн хүлээж аваад учраас манай сургуульд хүрэлцэн ирж туршилтуудад танилцж болно бас манай сургуульд ирсэн ороо та бүхэн хүлээж байна. さようなら。